Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Karibohai Youth Federation haga general meeting kabalalong haga katsantri Kuala Lengkot Araja Opsan hanong po kalapen kamti biang hauba bipul thankiu mandang beteng kumu presiden uba Liandar Nongsli kumu working president uba U Bulan Marbanyang kumu vice president uba Kensai Nengnong kumu general secretary bat kiwi de kinong kitkam yakini kinong kitkam batmai lapen skam do president barem geseng uba Bibi Makdo haringkat ke jingdon lang jogi nong yalam barem bat ki dekhot jong RBIF nagi circle bat ki unit berpair karibohai Ni kibasya berkumpul minta resmi. Lembaga General Executive Jom Kaseng. Bangkit Banba Ika Kam Nong Yalam. Jom Karibohai Youth Federation. Ngigular Hakmat Jompi Itkot. Balasya Hangi Bangin Traiship Ham. Tray Kud, Tray Minon, Bakin Tiu Yakanam Jongkaseng, Batru Kaburong Yabarok Minong Soksnong, Yisimru Yakjikular, Hakmat Kajing Tipriu to play, Bangilong Kanungsa, Babha Hakmat Itkot, Batru Hakmat Kinong Soksnong, Jom ke district Brokaway, Islam RBYF, Islam Karibohai, Islam Kajat Penriu Kasibaya.